lakhona lapho ngePentecost kwakha nakwathi Jerusalema babo ngabathi nangu thokozi yebo ukhona lo nakho nalapha nje size sinqobe izitha zethu osonke masi twalise sithi nangu thokozi namuhlana uze namandla yasihlanza sihlanzisisa sibe omhlophe kwa papa mawena ukuze masinyana nangu thokozi awungempela usemhlabeni ubaba uve ngayesu yena-ke uya uhlaza yena woku sehlizweni ziyo bamhlophe kwa izono zodla zoyebo nangu thokozi awuvuka nibandla nila leleni nalena ali namuswa ubaba umo yawo usemhlabeni la ubaba somtholanini na kwase yami nangu ngempela lusemhlabeni ubaba uvela Yesu yena uya kuhlaza konke sehlizweni wemakholosiyo bamhlophe kwasi yami zodla zoyebo nangu thokozi sekubusile bo kwaqa lakhona lapho ngePentecost kwakha nakwathi Jerusalema babo ngabathi nangu thokozi yebo ukhona lo nakho nalapha nje size sinqobe izitha zethu osonke masi twalise sithi nangu thokozi namuhlana uze namandla yasihlanza sihlanzisisa
yena ke uya uhlaza konke yena woku sehlizweni ziyo bamhlophe qwa izono